Elektrovojvodina će isključivati potrošače u Novom Sadu, Šangaju, Rumenki, Kovilju, Veterniku i Čereviću. Novi Sad od 8:45 do 10:15 časova, Podunavska 6B, 6C bez broja, Šumska 2A bez broja, Stare Cigle od 2 do 10, od 3 do 5, Ilije Garašanina 10, od 16 do 18, 30, 34 do 38, 42, 44, 52 i broj 7. Đorđa Lebovića od 2 do 16 i od 1 do 15. Milene Dravić od 2 do 16 do 45 do 58. Desanke Maksimović od 80 do 86, od 29 do 35. Sportski centar AS, Jastreb DOO, Vodovod Adice i Vrtić. Od 8:30 do 12 časova, Kotorska 1, 4, 20 i 48. Šangaj od 9 do 11 časova, deo ulica 5, 6 i 7, Crpna stanica, osnovna škola i dom zdravlja. Rumenka od 8:30 do 12 časova, naselje Bangladeš, Asfalt beton, Gemax gradnja, NS termomontaža, Emerald, Carinski magacin, Lamex DOO i Orfix DOO. Kovilj od 8:15 do 14 časova, delovi ulica Đorđa Bešlina, Jovana Rajića i Jovana Ćuluma. Veternik od 9:30 do 10:30 časova, Sonja Marinković od 2 do 72, 1A, 1B i 43. Milana Tepića od 24 do 28 i 59. Vojvode Mišića od 28 do 56 i od 23 do 49. Save Kovačevića od 24 do 50 i od 19 do 49. Cara Lazara od 32 do 60 i od 29 do 57. Sremska od 4 do 4A. Zik Trade, Pekara, Hidrocel, Nekce DOO i gradilište. Čerević od 11 do 12 časova, delovi ulica Dunavska, Karađorđeva i Vojvode Mišića.